Maamakak. Amangan nga min no ati wanak man ti kabsat ko. Kaya't kayo tulungan, sir. Kaasi kayo mat. Nung may talag yung kanyak. Tapno makain na kayo. Bagpay ka tamasyan ka kanyak. Sika lang tinang ibaga kanyak iti kasta. May saka graduate iti hotel and restaurant management, sir. Mabalin kayo tulungan nung may kandak iti kundaway. Kasta ka di. Aguray pa'y. Tamam mo ngamin ti dadakkel ko ti staff iti hotel. Awan ti panagtalagda ngamin kanyak. Kasta ka di, sir. Kasi tinakunak. Kaya't kung ibinglay ti basit nga amok. Anya ti amo tayo na makatulong ang kada kayo. Oh, sige. Baliwan tanto ti agsarita. Katagyaman na, Vera. Nay, nabati mat ni Vera ti cellphone na iti lamisaan. Napanan na nga ta. Anya nga tano kita ti cellphone na. Ay, sos! Oh! Asos, nakitutakpay. Ama, asos. Daw mawawag. Sung batak nga tawon, no? Ay, mga no ago nga. Ibagan to gid yan nakibiyangak ti cellphone na. Mga no pagsasawan nakpay. Numuna ka nakasupsuplado. Tay ta nagsardengan gagkiriring. Ay, Jesus, anday tamatay. Jesus. Nay, sulmat ti nakasurat. Ay, amangan no ni nanang na. Sungbatak nga ta. Ay, amangan no emergency. Makakamuditan. Ay, ipalawag kuntun kinibera. Sungbatak kit de. Hello. Sino ka? Sakti boss. Ay, sakti boss ni Vera, ma'am. Good afternoon, sir. Apa yata kada kayo ti cellphone ni Vera? Ako, adda ngamin napanan na. Addan nang ibaunak kin kwa na. Adda ka di ibilin mo? Kabsat mo ka di ni Vera, o ano? Awan, sir. Saan ko kapsat? Sige. Baliwag to lang ti umawag, sir. Bye. Bye! Oh, just kay. Anya nga tati ibagak to kin Vera. Sorry, Vera. Apay? Anya ti daw atam iti sorry. Adda ngamin imawag iti cellphone mo. Kat amangan nun imamam ti umawawag kat emergency. Sinong batak? Agad sol gayam tinagan na. Ni Sol. Gayam ko day jay. Sorry Amok abasol ti inaramid ko. Amangan no emergency kunakmat. Okay lang. Anya timbaga na. Awan mo't. Baliwan nanto kano ti umawag. Miso. Apit ha. Hello? Hello, imawag kita kat ni boss mo ti nakasumbat. Boss ko? Awan dito ni boss. Ada meeting na. Sino nga ron ti nakasarita? Una na abos mo? Ay, yata, ni Manong Angkwan mananday jay. Ti janitor driver dito eh. Ay, naglukon? Kasjay na talaga. Kinasarita ka rod. Ta nagkidaw iti dispensar iti padang sungbat na iti cellphone ko. Ay, bayamon day jay. Feeling boss ngamin no maminsan. Nang runa no awan ni boss Reno. Kumusta ka nga, Rodan? Awan parikot kanyak. Nasaya ti trabaho. Kat amangan nayakan nak ni boss iti may sakada iti restaurant na. Kasta? Wan. Kat saan ton asyak ti kusinera. Awan no cook dito eh. Ay, kat nasayat nga, Rod, ano kasta? Wan nga rod. Nagimbagan, no kasta? Akat anya? Saan nun asuplado? Kasi iti kunada kan ka? Saan mo tan? Mas dawa nga rod. Nagsaya atot tan ti pan nakisarita na kanyak. Sana ko na mas daaw. Uri asino nga talalaki ang makamamukin ka? Diyak lapat yan. Adi agbalin amamon ti puso na. Anya? Mala, saya atong friend. Ano sam? Kinapatay. Kat
Makaala ka iti experience mo. Nang runa iti hotel and restaurant ti bus mo. Sige, baliwag to man ti umawat. Bye! Bye! Ay, nagluka talaga ni Manong Angkwan. Impagka nakitin nga iso ti Boston. Anya ti ko na maibagam kanyak, Vera. At dabason mo kanyak. Nay, anya? Ibaga ka ni Boss Reno. Ha? Nay, anya ka di dayta? Awan mo't amo kabasol ko kin ka. Apay nga imbaga may tigayim ko asikat ti boss ko. Ha? Ay sus, saan Vera? Please, pangaasim. Saan mo ko mga ibagbaga kin Boss Reno? Inton maminsan. Saan mo nga ibagbaga ti kasta? Nang runa no sa bali at tao ti makasaritam. Tano maidan kin ni boss? Dakas ka. Uwin. Sorry talaga ha. Saan na maulit? Hello, mami. Agpaw itak ti kwartayo. Inkay to ala ni ti remittance center. Agyaman ang anak ko. Adamot lang ang igatang ti adi, iti usarin na iti pagadalan. Pasensyaan nyo, no itala makapagpatuludak. Maawatan ni mat anak ko. Paminsan ka lang, ba't nagsweldo iti makabulan? Hindi na kami pagdanagan, anak. Kat kumusta mat ni Boridak? Kanayon na kaadamagan. Imbaga nga, ikatangan to iti ay ayam. Sige. Igatangak to, tapno maragsakan. Sige, anak. Ikatangak tapos sumarting iti katadamag na. O sige, agpaw itak to no, agsuldo akmanan. Saan mo nga ipawpawit amin as sweldo anak ko? Mangibati ka mo, iti para kag ka. Adamot lat tabasit Sa anak mo tagab-abang. O sige, mami, bye. Awan makunak iti anak ko. Talagaan na singbat. Ay, Diyos ko. Tarabayam ko maakanayon ti anak ko. Saan mo abaybayan? Agrubwata ka. Mapan ko alaan ti impawit ni Vera. Apag iso, adagatangan ti may nga atin na akasapulan na ijay pagadalan. Naka-loudspeaker ti cellphone mo. Kat nangag ko tinagsaritaan nyo kan mami. Ha? Apay din nangagyaw, sir? Saan ko nga gagara ti dimngag? Ngam na itubong itilapayag ko tinaybagang kan mami. Sir? Bilibak kan ka, Bera. Nagbasit ti sweldom nor arigan. Ngam, ipaw-paw it mo iti pamilyam? Imayak ng trabaho dito para iti pamilyak, sir. Kinatanok day tang aramid ti may nga anak. Agsaksakripisyo ka para kadakwada. Noon napatag ti may sa tao. Aramidan ti amin tap ng paparagsak. Anya na naggasa ti patpat gam iti biyag. Ada kumamat kasta iti pamilyak. Sana balitado ti kwartayo, sir. Magatang yung amin na kayatyo. Mapasyar yung amin a lugar a kayatyo pasyana. Ado ngagpay sa ti kwartami. Kasla dalat tasap sa pulag. Kasla da kurang. Mabalin nagsapsapor kayo ti pamatag ti pamilya. Day tatipod no, Bera. Mabalin ka di ang makita ti panagbiag ti pamilya, ti sana baknang? No kayatyo, sir. Sumurot kayo to kanyak into nagawid ak. O sige, kaano ta amapan iti lugaryo? Inton sumarno nagsweldo ak tap na daramatek nagbakasyon. Mabalin ka di nga itid ko ti sweldom tapno makapantan? Ha? Agpay so, sir? I-advance yun ti sweldo? Wan, tapno makapantay ti lugaryo. Kaano lang ti panagsweldok, sir? Do alawas lang ti napalabas. Saan aparikot day ta? O anya, mayat ka? Isaga naman tilogan, tamapantay iti lugar da Bera.
Ha? Hmm. Boss, sir. Ada ka di nakakaskas daaw? Mapanti boss, iti lugar ti may sa ako sinera, kunayo. Ada kayat ko ang makita. Ni Vera lang tinakakita itinapudno. Amang ipatpatag iti pamilya na. Kasano ti pan nakakita yo, boss? Apay at umagumpay lang ang kwan. Mas dawak lang amin, sir. Nagdakil ti nagbalbaliwan nyo, ah. Sika talaga. Adula amin na madmadlaw mo. Aramidom kit din ti papaaramid ko ken ka. Maburbur siya anak kadagiti tigtignay ni Boss Rino, ah. Sipod addan ni Vera akadwami, kasla na po kaumatten ti kinasuplado na. Nakaanos matay. Nay. Sabalin sa daytoy. Sa bagay, napintas kan nasingpat ni Vera. Kas itinakunak ididamo mi anagkita, kunak no ni Miss Universe. Sos! Amangan no nakayawan mat ni Boss Rino. Kat isuti ng balbaliw iti kinasuplado na. Sos, ayat talaga, kasta ti maaramidan na. Mabalin ka di nakpay gumatang ti pasarabo kaya balay mi, sir. Anya tigatangam ako nam. Dagiti makita ka agagatangan, tapno maparagsak ko man ti pamilya. Sige. Umayak mamat. Kita man. No anya tigatangam ang makaparagsak iti pamilyam. Ala, mabannog kayo lang, sir. Da kayo ngamin kat online amin ti pagkatang nyo. Padasak mo ti kasi ti bagbagam. Kadwaan ka ngaggatang. Tayon iti lugar yo. Mas daawa ka talagan kan Boss Rino, ah. Agasam, big time businessman, milyonaryo, ngam kadwaan na ti katulong na, este kusinera iti mansyon na nga, aggatang iti grocery kan. Isus, tsaka mo, ah, apiakas to. Sabarin sa ngagpaiso da ito yan, ah. So, sadan sa mutin napuntaan iti pana ni Cupido. Ala, sir, nagadumatan dagitoy. Ninayo na niya matan dagiti ko nakagatangat. Siya akong ti makamoy ti amin, Vera. Ha? Siya akong ti agbayad iti pasarabong kadag iti patpatgam ako nam. Ngam, sir. Sanak kumapabainan. Tay-tapay laang. Kasla makitkita kung ti kinaragsak dagiti sangputam a pamilyam. Ay, lakit di sir. Banag, ajak nakita dayta kadag iti naganak kanya. Wano pamilya. Ha? Tawan sa bali ang napatag kadakwada. No sana kwarta. O sige, angkuhan. Si kanti makamo kadag iti pasarabo ni Vera. Kadag iti sangputan tayo. Wan boss, angam dyan kunayo mata, nagbangsit matangkuan. Nagadulakit din nga mo. Sige. San abali nga ang kwanta feeling boss mat manong. Ha? O, ala. Tulungan na kagbit-bit. Mabit laang, umayakon. Andakan anak. Mami. Ay, nagropter ako yun. Maragsakan ako unay anak ko. Ne, nadamit ka tuam. Ay, wen mami. Iso ni Sir Reno, kanimot manong angkwan. Driver janitor da. At kumusta kayo na? Nasaya at matlata. Umunag kayo, sir. Yami na. Nagluko ka na anak ko. Di mo imbagbag ang agawit ka. Ramanan niyo ti kangkanin aluto, sir. Ha? Ay, anya da ito yung ma'am. Di nakawagan iti ma'am, sir. Antilaangan. Ang ikangkanan da ito, sir.
Italaang ang makaramanak iti kastoy a loto. Ah. Naimas, anti. Nalaing kayo mat gayang magloto. Isumat lagayam analaing ni Bera nga agloto. Tanalaing kayo mat nga agloto. Simple lang matay talo to, sir. Naimas, anti. Oh, Bera. Apaya di kaglot-loto iti kastoy. Awan mat ngamin ti dikat jay, sir. Sa dino ti pakagatangan na. Agpagatang tagluto kay ti kastoy. Sige, sir. Agsubli kayo kadimat lang ita, sir. Pasensya kayo, anti. Ngam kasapulan ngamin. Ada ngamin importante nga si kaswa kiti trabaho. Sana bali. Ta umay kami tumanan. No, kaya't yung lakit di nga umay kami manan. Ay, kadwayo laki di ba nanti anak ko? Ay, kayat ko abarok. Wana, anti. Agpaisutin ako na ni Bera. Anaragsak ka no ti pamilyayo. Ay, uwan barok. Uray ka sa nutiriga, nulakat na sa lunuat na tao. Umanaya naragsak mi. Kat naragragsak kami pa idi si bibiyag pa ni daddy da. Naibaga ni Bera day ta kanyak. Idi damo mi ti agsarita. Nagpakpakasing awatak. Takasapulan na ti trabaho. Uwan, ta isula ang tinamnamaak ang makatulong kanyak. Ta patat nga ron ti ipapatay ni daddy da. Sorry, auntie. Tasan ko adagos nga inawat idi. Kunakan ko na nga ag-actual pa yung umuna. Pinaglutok. Kasta ka di. Kahit nagustuak ti luto na. Iso nga inawat ko adagos. Agyaman akmat abarok no kasta. Wan, auntie. Kahit bayat ti panaglabas ti aldaw. Ngaddan ije balay. Nakitak ti kinasingpot na. Pinadakkal mi ngamin ida babaan iti nasaya at asursuro. Kan managbutang iti Diyos. Kang runaan ti kinapakumbaba kan panagpipinatag iti pamilya. Nga uray nanumula ang ti ada panagbiag mi. Day tati adda kada kayo. Ngawan kada kami, auntie. Anya? Ti kinaragsak ti pamilya. Numornong da. Kaya't mo asawan. Saan kayo anaragsak, sir? Saan kami amaor-ornong amam maminsan, auntie? Kanayon nga dati tunggal may sa iti negosyo na. Agkikita kami, babag ni ti gadget. Kastagayam ti biyag ti babak ng anekusyante. Wan, auntie, makumikom kami akanayon. Manmano kami agkikita. Oh, nagpintasan dito'y, Bera. Italang ang makaumayak iti dayto'y alokar, Kasta ka di, sir? Balay abato? Wan, sir. Adapay sa bali pagpasyara nga isla. Ngam awan mo ti oras tayo. Baliwan tayon to. Wan, sir. Kat nakaragragsak da mamim. Kan dagiti dua kakabsat mo ang nakapasyar. Pudnot ako nayo, sir. Naruam da ngamin. Nga, edi si bibiyag pa di daddy, ipaspasyar da kami. Adala ta banding mi, nang runa na iti Domingo, kan malpas kami makimisa. Kastagayam. Nagragsak kat nga tan? Uwan, mangan kami tumot na ni Tirwar. Day tati pulos ajak na padasan. Tadi makelak. At ilang yayami, tikad kadwami iti mansyon. Among Bera, apalak ti pamilyayo. Nga uray ko nam ananumukay laang. Tinasaya at linangan mi, asang kapamilya. Nga oray na kurapay kami laang, tima ko na agaming mi. Kat day tati apalak launay. Tasaan nga amin aguntaway kat kwarta laang, tima kaparagsak iti may sa tao. Nag-enjoy ka nagpaspasyaran, tay. Ay, nasaya at ano kasta. Uray ni boss. Dandani pa igid din saan naakayat ti pumanaw kadag iti nagpaspasyaran tayo. Ay, kasta ka di. Kinaliwliway ti kinaragsak yu akadwami ang nagpasyaran tay. Tay tama ti kasapulan no maminsan. Ti bonding, ti pamilya. Ay, wen ante, wen.
Kasta kami iti si bibiyag pa iti asawa ka. Uray kasano ti kinabisi na iti trabaho na. At dalata na ilatang nga oras na kada kami. Nabannog kayon sa amot na ni tinapanan tayo, sir. Mabali na nabannog, tibagik ngam naragsak ti kaungga. Apay, sir. Anya kumamati nakaragsakan nyo kat gagangay lang ang lugar da kiti napanan tayo. Napimpintas mo't lang na kiti buyay di syudad. Sana ti buya ti kang Ronan, Bera. Ita lang ang nakitak ti kinaragsak ti makuna a pamilya. Basit lang ti insangput mo. Ngam nakitak ti kinaragsak ti pamilya. Kasta kami, sir. Nang nangaruna ti pamilya ng ti kwarta. Apalak ti pamilyayo. Naragsak kayo. Makabukulak kumamot iti kasi ti pamilyayo. Mabalin lang ta, sir. Ngam amo kakabagalan nyo dayta. Ngam masapol at ti babae aman nakaawat. Kan mangipatag iti pamilya na ti matumpungan. Sir? San kit din natin tumanla kwartan ti ada iti panunot na. Adan to siguro kasta masarakan nyo, sir. Wan, mangnamnamaak. Amasarakak to dayta a babae. Hello, Sol. Imbak tayo mawag ka. O, kasanon, enrugim ka din nga inasikaso ti papeles mo nga may ditoy? Saan pay? Ay, amom, impasyar ko ti amo kaya lugar tayo. Ha? Abay, akim mo yung ti among amapan iti lugar tayon. Kaya't na ka no makita ti kabibiyag ti marigrigat. Dahil ka dila, ha? Amano, at sa bali ang makagapo. Anya ko mamot ti makagapo. Ay, tsaka ti agsao. Ay, ngamlaglagi pam. Babae ka, kan lalaki mo ti amom. Nalipatan ka din, jay imbagam, napaerday ta amom. Kan napintas ka mat. Sika talaga. Awan na di ka masasao. Sa anak amay kariti may sabak nang. Mala, irugim mat nga roda nga asikasun ti papeles mo. Ada trabaho dito ay. Barang bumaknang ka. Alawon man langan, friend. O sige, agpakadakin ni boss. Sige, baliwak tumanan ti umawag. Bye! Bye. Ay, yan niya lakit din ni Song. Talaga kaya't na makapanak mo't iti ayan na. Sir, agpakada ako mga adalaan papanak. Anya? Agawid ka din? Adala nga si kaswak, sir. Agsubli akit oras si panagluluto. Kanaklakit din no agawid ka. Kat saan kan nga agsubli. Anya? O sige, mapan ka lang. Saan kalakit ding agaw-awid? Adinak kadwa. Oh, Vera. Pwede kita paperas nga igam mo. Adalay pagpagnak. Mabalin ka di amamuan no, anya day ta ipagpagnam. Ay, saan tayo nga ita? Tadyak amo na matuloy uno saan. Mapan ka di nagluto. Apay, mabisin kan. Agluto ka kumapay tikas ijay inluto ni mamim. Very yummy. Ang kwan, amom ka din no sa dino ti papanan ni Vera? Ang kwan man ay. Ah, Diyan, boss. sige, dyan. Basta nakunanamat nga adda ka no ipagpagnana. Anya ka no dayta ipagpagnana? Di na magkoy ngam kunanamat saan na pailang ibagbaga. Tadi na kano ammo no matuloy wano saan. Damagam to man no anya dayjay? Boss, no nga tada kayo timang damag. Ha? Mga no saan na akayat nga ibaga kanyak. Dinak namin kat sinong batan ididinamag ko. Kababain. Nay, apay sir. Kabayin nyo ti may sala nga kusinera yo? Apay nga ibagam alaan. Saan ka di anay duman ni Vera kadagiti nagbalin na kusinera? Tila ang ammo ka nagdumaan da boss, napintas ni Vera, kandi adal titigtignay na. Pudno ta ko nam. Di adal ni Vera.
Ta naggraduar iti kolehiyo. Nagdakkel tinagbaliwan dahil iti tao in love nga takin ni Vera. Hoy, ang kwan. Boss! Diyan. Wen, boss, wen. Oh. Apaya na pa ulimag ka. Ha? Kan, apaya kita anak iti kasta. Awan, boss, awan. Ang mga nuad damot plano ni Vera nga agabrod. Anya? Hello, friend. Anya ti madamag? Naalaman ka di ti passport mo? When? Good. Picture mo nga ron, taisan mo kanya kiti messenger. Sige. Masapol mi dayta para iti panakaipagnamot ti yaay mo ditoy. Agyaman na kititulong mo, Sol. Ay saan aday ta ti panunutam? Tinapatag, kat makaumay ka ditoy Dubai. When? Sapay na ko mga paiso ta makaumayak dito ay palubos ti Apo. One friend, da kami ti makaam mo ditoy. Urayam langan ti visa kan plane ticket mo. Ay na, excited ako na. Kat kasanon ti amo, mo no trabaho dita. Ang pakadakto no okay amin ang tiyay ko dita. Palubusan na ka nga ta? Awan nga po na, di nakpalumusan. Ilaw-lawag ko ti amin. Kasanon no, offeran na ka iti sweldo akas iti sweldo ditoy. Anya? Ngam no siyak di ka. Dakdakkel ti oportunidad mo ditoy. Ta mismo na ati inadal mo ti usaram. Ay, katuwa na. Kat adan to pa'y gundaway mo nga ag cross country di Canada wenno Europe. Wow, sapay lang ko matakas ta. One friend. Sige, kastapay. Picturean mo ta passport mo, taisan mo kanya. Okay. Bye! Excited ka talagan. Ay, Diyos ko. Sapay ko ma. Ikamang ko amin na plano. Ini Apo Diyos. Sapay ko mata matungpal. Hello, anak. Kumusta kayon? Nasayaat mo, tanak ko. Ada ibagak. Anya dayta? Aga brodak. Ha? Tinulungan nak ni Sol. Urayak lang ti visa kan plane ticket ko. Anya? Saan ko ngayon pagbagada ito kada kayo? Ta urayak pa ino niya tibanag ti application ko. Nga mungkin na ni Sol. Approvean. Urayak lang ti plane ticket ko. Bakit iso ano dayta ti amom anasayaat anak ko? Awan mat kiti ti makuna ako ni ti trabaho. Kasta mo ti boss ko. Nakkel day ta nagpuna ka makapaniti ni Sol. Mala, sayaatam to nga rod ti agpakadakan kwa na nobila. Sapay la ko ma, tasan nga agsakit tinakam na nagpakada ka. Agpakada ka kunam. Pumanaw ka din? Approve namin ng tipapan ko dyan Dubai, sir. Dahita ka dito yung pagpagnam iti dahito kalabas. Kan di mawatam kanya kiti employment certificate. When, sir? Gaputa danda niya akong mapan. Agawid ako man. Tap na makadinak pa iti pamilya sa kabaya pumanawak. Awan ti maramidak bera. Agladingi taklakit di, nawan kan. Ado pa'y mati maalayo ako sinera, sir. Kalat dahito pa nagpakadam bera. Kaano ka diti pa nagawid mo iti lugaryo? Inton bigat ko man, sir. O sige, inton bigat, itulod da kay di lugaryo. Ha? Intang ardagatan ka dagiti kasla ti ginatang mo ididamo tayo anapan iti lugaryo. Ala, agyaman unay kada kayo, sir. Diyak malipatan ti kinayang bagyo. Imbilang kamat akasilaw iti biyag ko. Tadakkal tinaramidam iti biyag ko. Nalabos samat daytan, sir. Saan man? Sapay ko ma. Tagtugmok to ti dalan ta iti masakbayan. Kaya't ko nga ibagam to kanyak. No sa dino ti pagtrabaho mi di Dubai. Tilaang makunak. Good luck. Kan saya atom ko ma.
Sana nakapapati, nakadano na kong dito eh. Talaga kasta. Kan inton bigat, ag-report kan iti HRT Hotel apag paayan ta. Kaya't mga sawan, sana nga iti sigod at trabaho ti ayan mo? Imakarak, napimpintas ngamin ti offer da kanyak jay. Ay, wow ha. Saan ko pagarupan? Agkadwa tagaya mo yung trabaho. Saan ko ngayon bagbagakan ka? Kaya't ko ama sorpresa ka. Ha, una yan? Ah, yes. Kat saan ka nga danak? Nasisingpot dagiti superior tayo ditoy. Kan adapay dagiti Pinoy. Apay na nakarungiit ka. Kahit awan mo ti ka rin nungiit mo. Ne, mabagbagtit kan samot tanang kwan. Ang kwan man eh. Da kayo tirungrungi itak, sir. Ne, apay kumasyak. Kat awanak mo't dito eh. Nadanon kan nga agis-isam amay maysam. Adala ngamin nalagip ko, boss. Iso nga agrungrungi itak ako nayo. Unaklakit din o dakurkurang mo itayan. Apay, adda ka di kurkurang ti umisam no adalang malagip, boss. No umis-isam ka, nga awan ti kadwam. Pagarupon ti makakita, nga dakurkurang mo ang kwan. Saan ka di matakasla adda kurkurang na ti kasla agong unget no awan met ti tao akaunget na, boss? Ne, nakakita mo't iti tao akas lagong unget, nga awan mo't kadwana. Saan kun nga ibagbaga, boss? Sigod gamin akanayon anakarup pangit. Kasla adda tep-tepelan na. Naoko ka talaga. Adaya mo't ti kasta. Lolo. Intakit din iti bagbaga ka pamaranta. No. Sige, umunod ta dito hotel. Sige nga, Rod, friend. Ala, sumraktan. Pag nakairan-rananan? Apay ka sa interior design ti hotel. Oh, apanas daw ka? Anya ka diti nakitam? Kaaduan ang makita diti una. Kastoy. Kastoy ti labi ti mansion da Boss Reno. Anya? Ay, naira na la siguro. Yung kasla na ikagala. Kastoy lata. Ala, mapantay ti opisina ti HR. Tirwangan ti opisina. Kasi matirwangan naman pa na ti biblioteka ni boss ko. Anya? Saan nga ta nga? Agar arapaap ka lang? Saan? Uray dagiti na ikabing nga antigo a dekorasyon kan paintings. Pareho! Kumusta di tan, anak ko? Nasay atot, mami. Kaskastrat ko iti trabaho. May saak a hotel receptionist. Nasayaat nga ruda, anak ko. At na ang pagsidaawak. Anya ka di day tapag si daawam. Di nga may unag ti may saakad sa aran na iti hotel ditoy. Kat kaslay ti unag ti hotel, wano ti mansion ni Boss Reno. Anya? Ang mga noon nairanamot lang, anak. Kastamo ti baga ni Sol. Yung ti pakasdawa, nagiti dekorasyon, ti paintings, kat agpapada. Kasano ang napasamak dayta? Dahita ti takwatek, ma. Saan kumaaday ta ti pagtaktakam? Dayta trabahom ti aramida. Tapno saan ka unay mabandog? Saan mat anarigat ti trabaho, mi? Ti salunat mo ti ad-ad nga igigir mo, anak. Sige. Bye. Ay, anya dagiti nga impagpaga ni Vera. Anya na pan nakairanranana nga agpada iti hotel kan mansion da Reno. Anya ti kaya tasawon day dyan. Anya ti kinunam, boss? Agbakasyon ka? Wen, iso asikapay lang ti makamo ditoy. Nay, sa dino nga ti pagbakasyonan, boss. Mapan ko kita anti may sa negosyo mi ijay Dubai. Kasta ka di. Aday nyawag kanyak ni Manang. Napanda ka no ijay London. Kaya tsak pay lang ti mangkita. Kaiso Ket no kaskasan no, agkita kami kan Vera. Wow!
Sana all, boss. Loko ka talaga. Talagang sakit di napuntaan kayo iti panan ni Cupido Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray nga istorya. Welcome iti dito programa tayo, at tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Kasanuitan tibiyag tayo, anak ko. Katurturpos mo. Naataaki mo tandi aman. Imam, tanalpas tayo anabayadan. Titintinagan tayo abalay dito sa subdivision. Di kayo unay ang dandanak, mami. Agbiro ka kiti trabaho. Da kayo ti mga sikaso kada ti kakabsat ko. Bigla da ito'y anapasamak iti amayo. Diyak ninamnama akas to'y ti mapasama. Awanan ti kakaiso na nga urnong ko. Tanaw sarmat iti panakay masayag. Ganti na dumaan na usar kadwana. Mapana ki jay bagyo, mami. Agbiro ka kiti trabaho kichay. Awan ti maitid ko. Abus-busam amapan ijay anak. Adda impautang kanyak ni Sol. Impauitan nak. Taimbaga kang ramadag kang agaplay iti trabaho. Nasingpot mat ijay agayam mo. Kanayon nakatulungan. Wen, mami. Idi pa ilang high school kami. Da kami ti kanayon nga kuykuyog. Adda kapkapoy na ngamin iti pagadalan. Kanayon ko atulungan kadagiti saan na amaawatan iti pagadalan. Isumit lagayam anasingpot kan ka. Ayan na ka di ita. Adda ijay tubay. Adda trabaho nan ijay. Nasaya at mat. Wen, mami. Kanayon kami ang ginawag. Isaganam ti kotse, itulod na kiti hotel. Iti ka di Hotel 1 no Hotel 2, sir? Basta isaganam. Tapanunutak na anya ti umuna papananta. Sige, sir. Matungpal. Oh, matungpal ko nam. Ngam, nakatakder ka pa ilang mo dita, kat nakasagana kon. Intan, Kwa, sir. Nagpahinga ro dagsukat anya? Pagurayan nak? Si katibos uno siyak. Da kayo, sir. Agak mapantayang nga rodan, Oray kastikon. Amumot na niya nga oras ti panagrubot ko. Apay at di ka pala nagsukat itay. Loko kumat, Damat inaramid ko. Suplado. Hello, Sol. Kumustan? Nasaya at lang tamat. Ayan mo ka dita. Adda akpay diti balay. Ngam planok ti mapan iti bagyo, ngagsapol iti trabaho. Kasta ka di? Wen, ngam, adda pa'y problemak. Anya dayta. Sige, ibagam. Tanong ka ba na? Kadada may tulong ko. Tulungan ka. Kwa kasapulak ti gastusak. Tayo imbagakan ka. Amumet na tinapasamak ka ni Papa. Wan, kat ulitak ti makipagrik na. Agyaman nak. Mano ti masakol mo? Patulutan ka. Agpay so? Agyaman nak, naimbag ka unay agayam. Ang mga nuksangit ka manan. Alan, ibagam tumano, tagpadala, iti Money Express. Ulitit ti agyaman, Sol. Naimbag ka unay? Awanan ti parikot ko ti gastusak. Adan, Nagsaya atin. Ay, nagalaab ka, Rod. di imbagak kada kayo. Imbagak ti parikot ko kini Sol agayam ko. Nga day jay Dubai. Ay, talaga nagsaya at dahil agayim mo. Wan,
Awan may bagakin ko na. Okay. Kaano nga ron ti ipapan mo ijay bagyo? Inton bigatan, mami. Isaganak lang dagiti kasapulak. Agan anad kay jay anak ko. Wen, sandak apagdanagan. No saan ko maakas jay, tinapasamak kin papayo. Please, ma'am. Pupunta yun. Nalabit, kas jay tinaituding ang mapasamak kan kwa na. Aging ka ita, awan pa'y naalan ni Boss Reno akasukat tikok dito yung mansyon. At damot kok ije hotel restaurant. Ngam di namot kayat ti mga ijay. Ay, sa bagay. Lo panunutan. Saan mo't ama sa pulan tikok dito? Tamabalin namot ti mapan ije hotel restaurant. Mabalin namot ti mga nijay. Nangam nagrigat ngamin atumpungan ti kayat na. Tanakasupsuplado. Kasano nga ta nga daagbayag akatulong ken kok dito yung balay. Kat suplado may awan makaanos. Ultimo siyak anabayagan a driver da. Dandani jakon makaanos. Ay basit laengan ti aanusak. Adda na saraka kapag naadak, mami. Dito yak nga agyan kabayatan ti panagbiro ko iti panggadak. Sa dino abanda dita, anak. Dito yung Mirador Hill. Natalgad ka tamat lang dita. Wen, asidag lang dito Lourdes Grotto. Nasayaan no kasta. Saan nagnamin ama kaita. Agingga, iti saan ko ama-amuan kan masigurado natalgad ka dita. Wen, mami, saan ta kapag danagan? O sige, baliwak naman ang ti umawag. Bye. Bye! Mapahanak iti town. Gumata nga kiti local newspaper tag kita kiti classified ads. Ngam no awan. Padasik ti eksapon na dadag iti call center. Padasik kami. Nanya ti makaon una. Ison ti pagsarkak. No saan na ko maakas di tinapasamak iti amada? Saan ko abasta palubusan ti anak ko nga umadayo? Ay, no apay ngamin. Asaan nga imbagbaga ni Mauro nga dasakit na? Adagayang marikrik na na. Saan naman lang impakpakaam kanyak? Tanasikot kuma. Ada nakitak. Agkasapulan iti cook kano iti may sa mansyon. Apa yung mansyon? Iti kuma hotel, wenno restaurant Tayo pa lang ti anusak. Aging ga makabiro ka kiti sa bali. Kasto iti aramidan ta. Naada ka ni Jai. I-process mo ti papelas mo. Umay ka dito Tatulungan ka katag iti magastos. Agpaiso? Allah, dakal to una yung ti utang ko kan ka. Mamin, pinsan to ti panang singir ko ken ka. Uray tawan mat porsyento, wenno anak ti ipautang ko ken ka. Nagsayaat ka talaga. Diyak pa'y lam nalipatan dagiti kinasayaat mo kanyak, idi agad adal ta. At subsubali taklaan. Awan mo tinututang mo kanyak. Awan mo't ngamin ti mabalin ko nga ipautang kan ka. Mabalin nga awan, no kwarta ti pagsasaritaan. Ngam ti kanayon mo apa ng tulong kanyak iti pagadalan. Mabalin adyak nakapasano di nagtinultulungan. Ay, nalabos mo't detan may bagbagam. Agpay sa tikunan. No saan mo ngayon suro dagiti saan ko amaawatan? Mabalin adyak masungbatan dagiti eksamen. Sige nga Roden, friend. Umawag ak tumanan. Bye. Ay, kapag gusto. Anong sakpay na dito Mangalak lang iti experience ko. Ken, ipagnakmat na iti kasapulak nga agabron no bilang. Di passport ko launay. Magdatak iti kakabsat ko asumarsarono kanyak. Kaya't ko ang makaadal damat. No saan ang heart attack ni Papa. Awan ko mati parikot.
Ay, naimbag-lakit din. Taamo mati taxi driver dito yung address. Pag-asaklatan dito eh. Awan mo tanti sa bali ang makitak. Mada siya nakita kitsa. Sis lady man. Narikat ka no ti sis lady. 8 nga oras na nakatakder. Doorbell dayta. Sabay lang kumatasan da pa anak kaala. Ha? Ha? Ning, Apay anak lahat kayo, sir? sika ka DJ Miss Universe? Anya? Isak ni Vera Santiago. Kahit ko makasaot aking balay, sir. Apay ka di? Siyak ti amo ditoy. Anya? Da kayo ti amok? Joke only, miss. Angam no awan ti boss, kasla siya kung ti amo, wano boss ditoy. Kunat no si kaitayan ti Miss Universe. Kaing ingas mo dyan Miss Universe. Masubraan yun sa timang rabak, manong. Awan ka di ti aking balay? Awagan na klangan ti Johnny. Siyak ti... ti head ti panagdalusan wano janitor kunak man langan. Kan driver mo tan ditoy Johnny, as in janitor. Narabak kayo, mat. Iso ha? Rinabak kayo. Adagayam kas dyan? Ay adda. Siyak nga ron. Sometimes they call me Angkwan. Anya? Adda ka di masapol mo iti boss? Sana mabalin ti sumrek? Nakapudpudot namin dito eh. Huwag gayam. Dalipatak matin. Imbaga kita tinagan ko. Kat anyamot nga tinagan mo, Miss Napintas. Imbagak itayan. Siyak ni Vera Santiago. Sige, sige. Nagpudot dito yung ruwar ngamin, oh. Umurog ka. Hanggang maleta mo tabit-bit mo. Api maleta. Balikbayan ka kadi kabagyan ni boss? Ala, talaga ka di natin nagpastrikan? Awan gaya maya. Ala, sumrot ka. Dito yung nagtipagsaritaan ta. Ada nakita, iti newspaper. Agkasapulan da iti cook dito eh. Agap Anya? layak. Anya? Jesus! Iti dahi ta akin napintas mo. Cook ti aplayam. Dakas ka di? Apay kas mas dao ka. Iti dahi ta atak-tak der kinapintas mo. Cook? Ay, amangan no saan mo akabalan, miss. Suplado pa iti boss mi ditoy. Kasapulak ti trabaho, manong. Sige. No isot ko nam, di iso. Angem no agsango kayo iti boss, ket saan mo ang magustuhan ti kinasuplado na, mabalin ba't lata pumanap ka? Hello, Sol. Ada ako dito'y bagyo. Awan pa'y madye-boss dito'y pag-aplayak. Uray ka no asumangpat. Kasta ka di? May isa pamilya ka di, ti ilupkwan nita? Jack pa'y amo Jack pa'y kita mo no manuda. Palamagat nakman, no kasano ti trato dakan ka dita. Ay, wan. Sikati mo na pangibagaak no anyaman ti sasaadak to dito'y. O sige, bye. Ay, sapay la kumatasan anang uyong tagbalin nga amo. Anya di ko na di driver, ani manong Johnny? At dapay katalak dito eh. Saan ko pa imot na nakasao? Di anak ko dito yung umawawag. Hello, Vera anak. Hello, ada kita iti balay, iti pag-aplayak kaskok. Kasta ka di? Pagdakkel a balay. Yung dolaan ti nakita ka tao dito eh.
Anya, Di ka talagkan ti janitor driver ta. kasta ka di anak. Wan, iso adidak pagkadanagan. Natalgadak siguro mat dito eh. No bilang ka sa anak ka maawat, adamat pagdagusak. Nasayaat nga rod no kasta. Wan, mami. Baliwak to man ti umawag doon makasaritak ti boss dito eh. Bye. Bye, iha. Ay, sa pahila ko ma. Makastra ka dagos ti anak ko iti trabaho na. Tarabayom ko ma, Diyos ko. Sa dino ka diti umuna ang nagpaaya makaskok, miss. Ay, awan pa'y manong. Dahito ti damo a pag-aplayak. Nung awatan dak dito, hikaskok. Apay no ijay kalangan balay mi. Ha? Manong arati pa sweldong kanyak. No guduan tati sweldok dito medyo na baba. Sobra ka matamang ramak, manong. Ayan ti balayo. Ha? Ay ko ha. Ijay pangkasinan ti yan tinadakkel ko. Saan ang makirita rin nabak? Ay, nagbayag mo dun ti boss. Panahon nagpalang dito eh. Agoray aklatan. Mudi kaduaan ka ang manguray kini boss. Awan ka diti trabaho? Saan ka di ako naman janitor ka? Apay di kag trabaho. Ha? Huwag gaya man niya. Nalipatak matan ti trabaho. Gaputan nakakita akiti ng pintas adayag. Sige, ditakan, miss. Bulbulas tungat nita ang janitor. Adan samat ko kurang na. Kasla sana nakakit-kita iti babae. Ay, Diyos ko, sapay ko matamaawat ak dito oy. Hello, sir. Adda ka di bagayo? Umawag ka kaya, no awan ti ibaga. Wan gaya maya, sir. Anya ka di dajay, sir. Umay nagsukunan dito hotel. Darasam, jak kay taguray. O, sir. Sige da, matungpal. Sige, agtignay kan. O, sir. Ora mismo. Bye. Parta ka man kuan. Makangag ka man na niti boss mo asuplado. Ay, nagmayat la katakatusan tinukaw. Apay nga, agtartaray ka. Ay, Kaslagap apura ka. imawag namin ni sir. Kat mapana kaya ayan na tasukunak. Kahit mo sa awan sa magputan. Uwan. Sige, ditakan na pinta sa dayag. Ay, sapay ko mataawatin, dak. Tapno da pagyanak nito'y kabayatan ngay process ko ti papeles ko mapanadya abroad. Ay, nagsayahat ko man na makapanak mo ti abroad. Dakdak kalmat lang ti biro ko. Matulungak ni mami amang paadal ka dagiti kakabsat ko. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, adda na pinta sa dayag iji mansyon. Anya? Nagpastrek kayo iti babae iti mansyon? Sino tinangpastrek? Siyak, sir. Sapsapulan na ti boss, kat da kayo dayta. Anya ti masapol day babae? Dayjay, jakam mo no, pudno ti bagbagan na. Isunto ati pagdamagan niyo, sir. Apay, anya ti imbaga na ako nam. Asaan mo nga amo, nupod no? Agaplay ka no akok, sir. Kok matlagayam. Kunak no anya anapintas adayag ako nam loko. Loko ka mata, suplado. No saan ka lako mga amo, pasubsuban ka na. Aday bagbagam? Awan, sir, awan. Wengayam. Adagayam anunsyo iti newspaper. Nagkasapulan tayo iti kok, iti balay. Isumat nga ron, sir. Mas dawak ngamin, adamat restaurant yo. Kat oray saan kayo magpaluto iji mansyon? Apay nga isuro nakangkwan, ha? Boss, dyan tinagan ko. Imbasura kung day naangot abirngas ko. Uray anya pa iti awag ko ka. Awagan na kiti, boss, sir. Udno, uray saan akong ngagpaluto iji balay. Kaya't ko nga dalatag luto.
no agbisina. Naimbaga man niyo, sir. Nagpintasan. Naimbaga man niyo. Agtugaw ka. Thank you, sir. Anya ka diti masapol mo? Nakita ti ads sa newspaper, sir. Agkasapulan kayo ti Cook. Saan ka nga ta nagkamali? Iti apply ang matrabaho? Di matagkasapulan kayo ti Cook, sir. Iso tinakala na ti newspaper. Kaya't ko ti hag-apply. Amom ka diti agluto? Amok, sir. Ada ka din experience mo ng agluto? Siyak ti para luto di balay mi, sir. Sana day ti damdamagag? Kwa, sir. Oh, Please, padasan dak. Sakbay amangad din kayo. Alaan dak ko ma. depende. No pasado ka ititad ko nga ramidam. Kita man gayam ti resume. Dahito, sir. Graduate ka gayam iti HRM. Uwan, sir. Kinapudno na duati hotel ko. Kan adamat restaurant na. Kasa ka di, sir. O sige. Ada ka di pagnanadam dito yung syudad? Nagtransyentak pa lang, sir. Awan ngamin mabalin ko pakidagusan. Kasta ka di. Okay. Ibatim da ito yung resume. Tapanunutag pa no awatan ka wano saan. Please, boss. Kasapulak ti trabaho. Nabit pa'y anatay ni daddy kat agad-adal pa'y lang nagiti kakabsat ko. Awan trabaho ti mami. Okay. Awagan kan to. Oray ka, adamot cellphone number mo dito eh. Nalpas ka din ti interview yo, friend? Wan, nga mawagan nakto ka ni boss. Kasta ka di? Wan, para nga no lain nak. Okay. Kumita ka pa iti sa Bali. Tano saan ka amaala dita? Adda sa Bali. Wan, no awan to lang to ti master kak may nagi ti kurso. Oral sis lady ak na. Wana, talaga kasta. Pagbirbiro kami iti sa Bali. Adamat dagiti call center dita. Padasam. Nalain ka mo't iti English. Wan, patasag ka amin. To saan na ka maala ijay? Sige nga Rod, baliwak tumanan ti umawag. Aganad ka dita. Bye. Bye. Nakastrip ko mamatigayim ko. Wan, isa pulak iti employer na ditoy. Tatulungak laangan ang makaumay dito'y Dubai. Adaawag ko. Namsaan na ito nakapundok? Sumbat na tan. Hello? Vera, nirino da ito eh. Hello, sir. Da kayo gayam. Ag-report ka inton bigat para iti actual exam mo. Uwan, sir. O sige, dahil talaan. Alas 8, adakan dito eh. Uwan, sir. Thank you. Gan makita, nupod nung amom jagloto. Uwan, sir. O sige, dahil talaan. Bye. Bye, sir. Agyaman nak. Sabay lang kung mataalaan dak. Kuna ni manong dyan. Suplado ka no. Namsaan mo't? Formal lang. Anya mo ti imbaga ti bosken ka. Agluto ka no. No pasado ti luto kawaten nak. Kasya ti aramid na. O sige, umay ka takadoan ka ama pa ti kusina. Agluto ka. Anya ka ti paborito ni boss sa kanan wano luto? Awan mas no. Ang iji kusina, adakop mo kijay. No kayat mo, usaram. Takas tamat ti aramidan ti sigod ako. Pimanaw ka di ti sigod ako? Well, talagsakit.
Lahat kami na nagsakit iso ang nagawid. Jak amuan og subli pa yung saanen. Ay, kastagayam. Agluta ka rodan, tapno maamuak no pasado ako no saan. Inton makaluto ka, ibagam taong may kuramanan. Apay si ka timang raman. Ni boss, sana si ka. Oo, ipapantalagan na sakti boss. Aday ni sir. Mangling na. Ay, sus. Adda ka di iti asidag. Ay, pumanaw akong narigatin. Ay. Awan, lino ko kalaang. Ay, sus. Kung naklagit din adda nga agpayson. Ay, kinigtot na. Nakaluto ka ka din? Awan sir. Ada ni tila misaan. Ramanan yun. Anya day ti luto? Chop suey kan sweet and sour, lapo-lapo sir. Mabalin mat. Ha? O sige, addan trabahom. Ayabamon ti kadwam dito yung mansyon. Takanin nyo ti linutom. Saan kayo kadiamangan? Nanganak ko ni ti restaurant iti hotel. Ha? Ada hotel kan restaurant niyo sir? Oh, apay no adda. O sige, adda ramida kiti silid ko. Di manang ratan. Ada ka ng hotel kan restaurant na. Awan nga tati bakanti ichay. Ichay ko mati pagtrabahwak imbis adito yung mansyon. Awan mo't na ikabil ti ads ti newspaper. Anya nga iti imbaga ti boss. Kaya't nakadiamat lang ti lutom? Wen. Ayabam ka no dagiti kadwa tayo dito tamangan tayon. Kung nagtumot ngamin kan kasyak ti ayabam nga umuna amang raman. Rin naman ni sir. Kalpasan na, imbaga na kanan tayo kanon. O sige mangantan, no adda mabati, isunto ti kanan tumat dagiti daduma kakadwa tayo dito yung mansyon. Ay, saan mat Inka kiti ayaban idan, tagagidan tayo kanon amangan. Si kamat, kung nakmat ama udi danton, di mo mat kayat. Saan na sa hati kasta? Anya nga iti may bagada, no muna takit din amangan. Alaman laangan. Kan saan ko kaya tatubngaran ti bilin ni boss? Hello, friend? Inrugim ka din nga in process ti papeles mo? Urayak pa nga da sumagmamano abulan ko dito eh. Sakbay nagpagkada ka mapan mangi process iti papeles ko. Mala, agawa ang nga road friend. Kabayatan nga da bakanti dito eh. Ado iti ti bakanti, iti hotel kan restaurant. O sige. Nung madaan na kiti gundaway, mapanakon. Uray dito'y Baguio, ti pangala ako ni ti passport ko. Sige, nasayat mo kasta. Awan gayam, kumusta mo ti among dita? Ay, kanayo na seryoso. Kasla kanayo na Biyernes Santo, tirupa na. Amangan mo't no da parikot na. Diyak mo. Kasta siguro ti adot negosyo na. Dua ti hotel na, kanada pa restaurant na. Ay, kasta ka di? Ay, mamakakto pa yung masidad kan kwa na. Taimbaga ti janitor ang suplado. Kita am kit di, tamangan no si Kamat. Ti pangipakatan na iti kinasuplado na. Padasin na, tapakita na. Hanggang nagwapo si ka. Agpaaram kan kwa na, friend. Anya, kasano ko ma? Diyak mo't kaya ta siyak timang tadi motibo, iti may sa lalaki. Rinabag ka lang, mat. O sige nga, Rodan. Bye. Ay, pakpakawan na. Nambara ko na siyak tagpadlaw. Nabilang managaram kanya. Paliiwa. Kanamok pa yung umuna, no niya ti ugali na. Hello, Mami. Timbag man da nakaawag ka anak. Kumusta ti trabaho? Nasaya at mat, iso na lang takasla da karkar ng ugali ti amo. Apay ka di. Anya ti karkar na nga ugali na. Diyak maawatan. Kaslawan kang balay na, makisaulaang nga gibaon. Isu siguro ti katatao na. Tinasken kat saan na kayo aparigatan.
Saan matkit di nga maburbur siya anak? Anasa maakasarita, nukas na yung awan aramidan na. Ay, dahi tangarot ti plano. Ngam, kanayon nga nga awan dito yung mansyon na. Ada kanayon iti opisina na. Kasta ka di. Nagan-anat ka lang tadita, anak. Uray da kayo mat mami. Okay, bye mami. Agyam anak, Diyos ko. At damat lang ang trabaho ti anak ko. Uray kaskasano. Sapay la kuma. Tanasaya at ti amo na. Kat makapagbayag ijay. Kan makabirok to kumapay itinasaya at nubilang. Ay, malagip ko maninday tinagawan nga amana. Saan siguro akastoy ko ma, di kasasaad mi ta. Anyang aruda po. No isuti na'y kadeng apagpatinggaan na. Awaten milatan at awan matkarbangan mi. Amang tubngar iti pagayatam. Ngam tila ang kitapag o apo. Kat agnan hayon ko ma, ti panang tarabay mo kada kami. Anya ka diti linutom? Ay, mangan kayo ka din, sir? Anya? Nagdamag ken ka. Ngam di sinungbatan. No di kat nagdamag ka man. Saan ka di ati agdamag iti naluto kat mabisin, sir? Masiguradong? Ati agdamag itinaluto kat mabisin? Apay no nabsog kayo, mapan kayo ka di iti kusina agdamag iti makan, sir? Ngam jak mat nagdamag iti makan. Dinamag ko no anya ti linutom. Saan ka di? No kasta nga rod, saan abisin ti makagapo no apay may kayo diti kusina, sir? Tapno amok ti bagak iti binaon kong aggatang iti mausar iti kusina. Anya? Saan kayo kumakanayo na seryoso, sir? Imbisa na tar kayo, saanan, nagkurut-kurut na muging nyo. Apay kumapakasak naram ti panagkurot-rot ti muging ko? Saan mo kaya kayat, sir? Mangan kayo kit din, tapno mabaliwan mo tili, kankanan nyo. Apay, sabali ka di ti lutong? Ramanan niya pa, sir. Diyan lang ang chapsuy kan sweet and sour alapo-lapo, tinaramanan niya alinoto. Sige man garod. Tano di mumot ko na. Kasta, sir. Anya la unay ti kanay niya baka kumikuman. Ikan niyo kumamot iti bagyo iti inana. Kasano na sakit kayo? Bera, italang anang ko day taasaw. Adda ka di agdanag, no agsakita? Kaya't kayo kumakasarita, sir. Mabaling ka di? Anya ka di ti pagsaritaan ta? Iti ngamin na odi pa nagsarita tayo. Ada nadlaw ko. Anya ka di tinadlaw mo? Sakbay nga ibagak. Mabalin ti agdamag, sir. Awan ka din ti dadakilyo kan awan ka di ti kapsatyo. Adada iti sabali a pagilyan. Impyarda ti negosyo kanyak ditoy. Timot kabsat ko a babae ti mangiman manihar ijay sabali a pagilyan. Bakman kayo gayam, sir. Yung nadlaw ko saan kayo naragsak. Gusto ka di, sir? Kanayo na nagdandanag. Ha? Anyan pagdandanagan nyo? Dagiti nga min dadakkel ko. Ubing kami pa idi. Kanayon da nga ibaga. Ang nalalaing kano ti kabsat ko a babae. Awan ko no ti amok iti negosyo. Ay, so akanayin ama kumikong kayo, sir. Awan sapay na nayo. Tapno di da ibaga ngawan ti amok. Ngam napatpatag ti salon at ngam kwarta, sir. No nagsakit kayo, nakalkaro, adi kayo makatrabaho. Kasanon, no dakdakkel ti sapol ti kabsat ko ngum siya. Basit ti sumrek a kwarta iti bangko, ti negosyo, ngay man manage ko. Ngam, sir.
San kayo kumauna ka na na seryoso? Ado man ti trabaho duryo. Adamat akman ti tunggal tao iti departamento. Ikanyo kumati bagiyo iti space ako nada. Maamakak. Amangan ngamin no ati wanak man ti kabsat ko. Kaya't kayo tulungan, sir. Kaasi kayo mat. Nung may talag yung kanyak. Tapno makainan na kayo. Bagpaikan ka tamasyan ka kanyak. Sika lang tinangibaga kanyak iti kasta. May saka graduate iti hotel and restaurant management, sir. Mabalin kayo tulungan nung may kandak iti kundaway. Kasta ka di. Aguray pa'y. Tamam mo ngamin ti dadakkel ko ti staff iti hotel. Awan ti panagtalagda ngamin kanyak. Kasta ka di, sir. Kasi tinakunak. Kaya't kung may binlay ti basit nga amok. Anya ti amo tayo na makatulong kada kayo. Oh, sige. Baliwan tanto ti agsarita. Katagyaman na, Bera. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Mabalinda ka di tagpasyar. Ay, sure. Inton Sunday ti day off ko. Sige nga ron. Kat pangdagasakin ka. Itinto plaza latan. Sige. Itiks kan tulatan no sa dino abanda ti ayan mo tapik apen ka. Sumurot ka adagos kan kuana? Ay, kita ma friend. Saan ka basta aglawan kan kuana? Amo kuntir aramidag. Ngkat, pagpasyaran yung aron. Awisak iti dakkel amol. Kasta? Mangan kami lakit di iti nalatak a panganan. Saan ko akayat iti fast food wenno point laang? Anya a point? Turo. Anya? Saan kit din? Alaman langan. Makaamu ka iti biyag mo. Sapay la kuma, tamatungpal ti arapaap mo, babaan iti aramidang. Ngam ulitak, aganat ka. Amangan no pa kay sagmakam dayta. Adu ti managpamarang ita. Sa dino pa iti kayat mo pagpasyaran lumalpas ta amangan. Subok ka man. Dori, Ha? Ay, sika man. Ay ag-window shopping taman, taplanok asukatan ti old model a cellphone ko inton agsweldoa. sige. Nuwag na magusto gatangag parakin ka. Anya? Ay sus, kababain mo't arod. Awan rumbang nga pagbainan. Nuwan niya ti magusto mikil ko. Oh? Kaputa kurso na dakalauna ay Dori. Anya? Wow ha? Baro a cellphone. Ginatang ni Rod para kanyak. Ay, big time sa akin diti baro anam-am mo ma. Uwan, dikot second businessman. Okay, ngam aganat ka. Siguraduam nga umuna sakbay nga agtinag kakenkwana. Balo ka no itinabyak? Anya abalok tinabiyak. Nabayag ka nun ang nagsina da iti asawa na, tasimurot iti ubing a driver da. Anya? Ay saan nabalilatan? Okay lang kanyak. Ngam, saan nakaamay kasar? Ay, saan nabali, basta maitid na amin akayat ko. Kan saan akon nga agrigrigat pa'y. Tinapatag, saan akon nga agtrabaho? At nagayam kayo mo akadom ng may dito syudad. Anda, ngam iti restaurant ayan na. Kahiram itlaan. Kasta ka di? May satakal kan nalatak mat a restaurant iti asidag ti may nga universidad dito syudad. Kasta? Ang sa anak pa'y anak kapanidjay. Asidag iti universidad ko na? What?
May sa ti restaurant nga mo nga da iti asidag ti universidad. Dagiti da dumaket kantin lang wenno snack house. Kasta ka di? Anya tinagan ti gayem mo? Ngamin, ija edi ti ayo yang may ti gayem ko ani Leon. At dagayam mo, aliyon? Wan, ada. At damat nam amo tigayam ko ngagnagan kano itiliyon. May isa a family driver. Ha? Anya? Anya tinagan ti gayem mo? Dory. Wan. Iso, awanan sa bali. Sano itan? Ada na pasama ka datarod. Awan rumba nga pagdanagam. Natural lang day tayo ti agayan ayat. Ikasano nga ro dun wag si Kuga. Sigurado ka ungat dak ijay balay mi. San ka ngagdanan ta ibalay ka. Sigurado ka? Wan ko naktumad ay ayateng kaduri. Ay ayatan ka mo, Trod. Iso nga impay ko ti amin ko ken ka. Eh di na ko mabaybayan. San ka baybayan? San ka maikalay sa tamumatan? San pa'y anawaswas ti kasarmi iti asawa? San na bali? Basta agnaud ako ni balayo. Kasano ko mangagnad kami di balay? Di nakpay kat tinubakan iti langdet ni bumakad. Sapay la kumatasan ngagsikog daya Dory. Salpag. Kuma, anday naramid ko tapnosan ngagsikog daya babae. Naglakan tumot ngamin anamat pati kanya. Day off mo ita. Ngam apay, anarabian ka. Nag-date kami kini Rodrigo. Sa dino, pinagditan nyo. Napan kami iti may sa hotel. Ano niya? Napan kayo iti hotel? Apay, akin muyog kay iti hotel. Gaputan nagaduti ginatang na para kanya. Sa anak matin nakapagkudkudon. Hindi isurok na iti compound ti hotel ti Kutsena. Kasano nga rodan? Ay, ikararag mo asaan kang agsikog Nagkarimat adinak baybayan. Iso kasaritak to ta. Yawid na ko ni Jabalayda. Anya? Makidin na ka, adi kay agkasar? San ka no pa'y anawaswas ti kasar na iti asawa na. Isuday tati bagbaga. Okay lang kanyak. Agdin na kami adi pa'y nagkasar. Tinapatid ka tinakbaybayan. Ni Ma'am Agnes. Hello, ma'am. Leon, kumusta kayo ditan? Kasanol kita ubing? Nasayat mo't, ma'am. Kay tultulod ko iday di pagadalan. Nasayat no kasta. Ay, makaawid kami matlangan. Nalpas at agos si seminar. Kasta ka di, ma'am? Di mo pa ibagbaga ka dagiti ubing agawid akon. Surprise ak day takadakwada. And don't worry, at napasarabok ka ta kayo. Okay, bye. Ma'am. Bye. Ay, sumangpat ka nun da, Ma'am Agnes. Di na. Ada ka di namnamaking ka. Diyak payam mo. Bayan amang tingiting itirik na. Di na ko maapuraan. Nakasagana nga agoray. Aging ka ang makadesisyon ka. Makauray ka lakit di. Ngam no saan? Adakan ka day ta. Napuno na iti tarigagay ko king ka. Sabay ko ma. Tamasurusuro nak nga etan. Akas iti panakait ko king ka. Aetan ka unay. Di na. Ikanak pa iti medyo na unday apanawan. Narigat agdardarasudong sa may papan iti dayta. Uray ka sa no kaunday dayta. Makaurayag.
Kasta ti kinapunnokin ka. Agyaman na, tamaawatan na. Uwan man. Kayat ko at tingitingan. Kanpan kantirik na, sakbay ngayit nagko ti pangnadeng ko. Saan ko akayat nagbabawi iti udi na? Kan saan ka mat akayat pasakitan? Naging pagkaunay. Day tala unay, tinakayatakin ka. Nagbasit ti lubong, Leon. Agasin, gayem kan kalugaran gayam ni Dina ni Dory, nga daya restaurant. Kasta ka di? Uwang ka na. Kat naistorya na kanyak ti maipapan ni ti gayem na. Nga, anya? Amunan ti maipapan ka na kayo. Damo na gayam bididamo, kat baknang ka, tadi kotse ka mapanijay. Kasta nga rod ti amuna. Iswadi na ka ni kaskaso. Tati kano kayat na, kat tay baknang, tapno guminawa ti biyak na. Sigon pa'y kandina, nagsupadi da iti prinsipyo. Ni Dina, san asani kwa ti almanan na iti may sa alalaki. Ngamkit di, napudno nga ayat. Agay hatak samot ng Dory. Ha? Medyo nabayak ng datdato ni Tommy. Madlaw ko kat napudnukat kanya. Sungbatam ka din? Saan pa'y? Urayat no aginggat sa dino ti kinaanos ng aguray. No kaano ayat nagkuti sungbat ko kankwana. Kasanon no, agda sa mali pagdatunan na. No madamang agdatdaton kanya, kat agdaton manen iti sa bali, kaawatan asaan anapudno kanya. Ang mga no maibusan iti anos, kat ibawing na iti sabali. Bayat nga ibawing na. No saan adak kami tagkagasa, anya nga mo. Kung naawan mo ti kamat ko kankwana. Ne, saan mo ka di ngay ayatan? Tabay ang nga ibawing na iti sabali? Ay ayat agmagkiti. Saan ko nga ilibak na ita? Nga masapol nga agpakiputap. Tapno mapanagnagak, no napudnong matla. Unay mo, ti kinangina mo. Agsipon taday tati rumbang. Ado di tati lalaki. Saan tayo amaawanan when nung maibusan? Anya? Unay taado ang lalakin? Unman. Sanak mat adispirado iti lalaki, amang tutuplatan. Hani, kano ka di iyawid na kijabalayo? Saan ka nga ganat? Ngamin, at dadimbanon ka niya kadamag. Anya dita? May papan iti ex ko. Anya? Nagsina na ka noon, iti nakitarayan na tagsubli. Ha? Isot ko na ti may isang anak ko. Katsan ko akayat tiriribo. Kaya't mo asawan. Sublihan ti asawa. At saan? Nga mga nusumang pati di balay. Di pa panawam. Oh, sana kas ka rin na. Gamin ko mi adwaray chay. Anya? Kamsan ka ngagdanag. Ta saan ka? Abay-bayan. Apay naglalatod ka? Ada ka di parikot mo? Yak matgan na oray ti binulan ko. Ay, masikugak samot. Hala, kasano ita daytan? Ibagak to dayta into nagkita kami kinirod. Masapol nga idinlanak. Pagdaksan na. Numasikong ti babae, adi pa'y naikasar, ta iso ti agkamat iti lalaki. Imbis at ti lalaki ti agkamat, sangket sa ti babae. Nagkarinirod kanyak, adi nakbaybayan. Marignak mat nga ayatan nak. Dahil tala ang taadda na ibagana kanyak iti maudi apa nagsarita mi. Anya dayta? Agsublin sa iti balayda ti asawa na. Anya? Uwan, balayda ka no adwa day jay. Kat di na mabalin apawilan nga agsubli ti maysa nga adda kadagiti anak da. Kasano nagsinublihan da? Dahil tangarod ti parikot. Amangan no baybay anak ni Rod. Isu day tuyan ti bagbagakan ka. Amangan na naisagmakan.
Saan mo't siguro? Ngam, kasanon no, bye-bye anak. Ay na, mapatay daklagit di dagiti naganak kanyak. Awan ka titi madlaw mo, nagbaliwan na. Idi napan kayo manen iti hotel. Awan makit di. Basta nagkari kanyak. Kanday siya lang timbaga na. Mabalin nga agsubli, ti asawa na. Ni, ada kayo matgayaman, ma'am. Wen, saan mo ka di madlang ibaga ka dagiti ubing ti sasangpet ko? Saan, ma'am? Mas daod ang tulakit di. No sumangpad dakat adda kayo. Wen yun. Enkanto sukunin idan na. Nagordera ko na iti pangrabyan tayo. Wan, ma'am. Maragsakan dan tulakit di. Tingamin imbagayo kat makalawas kayo. Ngam, upat mo lagayang nga aldaw. Day tamat kami timbagada. Ngam saan mo't gayang? Ay, inak nga ro doon sukunan ida, ma'am. O sige. Apay nga ta makarik na kiti gagar. Nakakita kan Agnes. Saan ko mailadawan ti riknak. Nakariknak iti sagga kan iliw. Dandanisan kun nagawidan ti riknak. Ang mga rakop kan kuana. Anya ka di tibanagan ti araw nga ingkuking ka. Sumbatan na pati na. Anya ti pamanagnak, apod no ngay ayatan na. No kahit mo nga kasarta, tapno maipanagnak ko ti kinapunok. Ora anya nga oras, ikasar ka, nakasakana. Jakpay mo't kayat na makiasawa. Imayak dito'y syudad, nakayat ko at tulungan lagi ti dadakkel ko. Ang kasanon no makiasawa ka dagos. No dahito ti kayat mo, san ka nga apuraan? Tinaskan kanya kita, kat ikan na kuma iti talgad. Ikan na pa'y kuma iti basit laangan a panawahan. Adda amin king kaapanawan, ipanamnamam laang kanya. Adyak to paglidaahan ti itnag mo, apangada. Ada ka di pa panam Italian? Awan mat, ma'am. Nasayat nga ro nung kasta. Ada nga nang get together mi kadagiti ka bats ko iti college. Ma'am? Mabaling ka diya si kati partner ko? By partners ka nung amin. Kat no asino ti awan partner na, agmolta. Anya? Kan, diyak kaya ti makantyawan. Nang runa kat amo da 5 taon ko na napalo. Ma'am. Si kati agbali na partner ko leon. Kat saan ka hagdanag iti ramatang? Agkabagbagi kayo mo't iti day mo. Agpili kanto kadagiti Amerikana na iti osaram inton rabi Ma'am. Oo. Saan ko akaya ti makantyawan? Kasigurado mo't lang adidak sardengan. Okay? May sak lang a driver yo. Awan makaamo asikati family driver mi. Ngamyam amo kanto kadakwada a boyfriend ko. Anya? Uray, pamarangat lang. Mabalin, Leon? Uwan, ma'am. Agnes. Uwan, ma'am. Agnes. Ngam? Anya? Pwede mo ituloy. Saan ka di ang mabalin nga ipaypaysutan? Anya? Piliw ka? Tila ipagpagam. Sorry, ma'am. Agnes. Apay nga agpaiso adyak madlakit din naluwadan tinang ibaga itikas tsekan, Ma'am Agnes. Kasano no makagura? Kat papanawon nak nga agpaiso. San ang mabalin ang papanawon nak? Takdara kon ti amin. Ipaypaiso kon ti mangaram kan kuana. Makaamuditan. Sana bali ang natataanganan ngam siyak. Nasaysaya at lang ang tikas kan kuana. Ngam tikas kan doring ambisyosa.
Kita man no, mayot lang dahil suot ko yan. Wow. Perfect, ma'am. Sure ka? Yes. Very sure. Asino ti mga ipagarop? Amay sakan abalo. Kan adaan duang anak. Anya? Ubing launay ti langam iti edad mo. Kan nakapimpintas ka. Di nakman pa sa blugan? Ibagbagak lang tipod no. Tangay nagdamag ka kanyak. O sige, mapantan. O sige. Ay, mabait lang ha. Italaman lang ko. Bagay mo lang unay di takot ah. Kasta ka di? Timaar ka. Naa. Siyak mo ti sublat mo apa sa blugan. Pudno ti ibagbagak iyon. Bagay mo lang unay. Napunar ka ti day suot mo. Amang ano, main love ka, ma'am. Ache! Anya main love day tay bagbagam. Uy, kinidalnak manan. Inton ko inarakop kalakat nga rudan. Ha, padasam tamak yutam. Naa, takarkaritan nak. Saan lang asi katibos ko makitam. So what? Apay, may turad mo nga rod? Apay kit din na saan. Hanggang saanan. Ang mga ano papanawon nak. Maawananak iti trabaho. Gaawid ang dagiti kabat si madam. Nalabsan dati nagiinom. Kat saan mo na nakapagkadkad ni Ma'am Agnes. Ay, ukasta. Kapilitan na sa kruyak nga isirrak iti balayda. Ay, italahang anakitak anaginom iti arak. Ay, saan anaruam? Iso analaka na bartag. Ay, kasano? Isot sentro ti kantyaw. Ay, da kami iti sangot ti Rida ti kwartuna. Anday ta, ipaid da kiti kama na. Ay, anya itanda ito eh. Sumok na reti kaong tibanglo ni Agnes. Ipaid da ako ni tikama na. Oops. Ay, nagbakwar kat. Kasano da ito yan? Kasimot no panawak latta na kasto eh. Ay, nakaamuditan. Naskan amalabarak. Dita, nalabara ko na. Kit naskin nga. Pakawanan nak Agnes. Ngimsan kun amalaptan tiriknak. Ay ayatan ka, Agnes. Sorry, ma'am. Agnes. Awan ron ba nga ikid daw mamit sorry. Adamot basol ko. Saan ko nakontrol ti bagay kitirabi. Ay, sandak mo namin ngayon sinardan na kinankantsawan. Sakit pinainom da ka pinainom. Nalaos ti Bartekyo. Kat saan nyo pa yun napuutan ti sasangpot tayo. Kababay ni tinapasamak. Sorry Siyak ti ron ba nga kid daw iti sorry. Siyak ti adangag sorry. Ngamin kat... Nawata. Ura asino. Normal ka tao. Katsan nga dayo maaramid mo tinapasamak. San ko nga mo? Basta. Kababain. Saan ka nagdanag, Agnes? Takdarak ti amin. Di kagbaling nga maag. Adayo nga inauna agam si ka. Saan alapad day ta? Tinapatag ita kat may kariak di ta pusong. Anya? Saan ko ngay libag? Idi pa'y lang nga nalimod arik nakan ka. Nang runa idi awanan ni Sar. Ngam saan ko ngay buksilan? Tamok asanak ang maikari. Tamay saklang anon mo a driver yo. Pudno ka diti bagbagam yun? Wan Agnes. Okay. So,
Ano ita? No manugot ka. Agkasartan, Agnes. Saan ko na makontak ka, Pulos? Ti pagdanagag. Amangan nagsikugag. Ikararag mo asaan Lino ko naklain ni Ron. Managalila. Madla, anagay ayaman na kalaan. Pudnat ako na. Siguro. Dahito di karma. Gaputa. Nagambisyon na kita imposible. Saan mat nga ta? Saan ka lang nga nagtanang? Awen. Pudnot ako na. Good. Anyang ron ti plano? Agsapula kiti sa bali at trabaho. Saan ko na kaya ti Jay? Nasihat nga ron no saan ka pumanaw. Tapno adapay kadwag ditoy. Awen, Tina. Ala, leksyon mo daytan. Amumon. Anya ka diti panagan ti idardarira ko king ka, Tina. Nolakat, umanugot ka iti ibagak? Anya ti anugutak ako nang. Saan tapay nga agasawa adagos? Kung saan mabalin nga agdanata, no di tapay nagkasar. Umanugot ak iti amin nga ibagam. Sungbatan naklakit di. Day tati kondisyon ko, Tom. Wen, mayatak iti kondisyon mo. Sige nga, Rude. Aklunan ka. Agpaiso. Agpaiso ka di. Saan ka mang rabrama? Saan ka kadi mamati? Di, ibabawi ko no saan ka matla mamati. Saan? Saan na di na, tibiyag ko. Siya akong ti karagsakan ita. Agyaman aklaunay. Sinong bata ko ni Tommy, Tori? Dakamin. Kaano ka diti kasaryo? Anya? Kasar? Agad-agad? Saan kami pa yung kasar? Day tatikinid daw ko kankwana. Inaklon ko laan. Kasta ka di. Nagasat ka. Ngam siya, napaayak. Saan ko nagunod kaya rapaap ko? Gapumatlaang ikinaddarasudos ko. Agpaiso, bro? Bon bro, kasi katimay sa kadagiti special kiss me. Agraman tinopya, no? Napagbunmon ti sapsabungam. Awan, bro. Agayan ayat kamin. Ti kayim ni Dori. Oh, nasayaat. Doa kayo kadagiti kang runaan a bisita mi bro. Agyaman na. Ket, congratulations. Thank you bro. Sige, bro. Goodbye. And good luck. Nagkapwam. Awan ka matitay sumangpeta. Saan ka diya day off mo ita? Day off ko ang paiso ng remuar kami kinito. Nagpasyaran nyo ka di. Impan nagiti opisina ta. Diyak ni namnama. Ako kwadagayam ti insurance company pagtaptrabahuan na. Husto ka di tinangag ko? Kukwada? Kunam samat? Kastaman tinakunana. Kumpanyada. May isa kadagiti negosyo da. Amangan mat nukon ko na laang. Kastamot ti kaaduan na alalaki san ka di? Ibagada abak nang da nga oray san kayam. Diyak lang mo. Ngam idinapan kami. Sir, ti awag ti empleyado kan kuana. Saan dinamag ko? Kasta ka di? Naggasat ka no kasta? Hindi kay pala agkasar. Tapno sana sayang ti kinabak nang day takaayan ayat mo. Saan at ikinabak nang natiinayat ko kan kuana? No di ka ti kinatao na.
Kita man lang ni gasat. Siya nagsapsapol iti baknang. Ha? Driver lang tinasarakak. Kan manangalilaw alakay. Talaga akas ta ti bihag, Dory. Saan nga amin akaya tayo kat magunod tayo? Day dati nyawag kanyak nilyon. Nagasat ah. San pa'y mat ngayon ti bagat day jay. Sana madlaw late 30s nan. Apa gusto ah. Medyo nataangan samot ng tigayam mo. Awan mat parikot iti day ta. It doesn't matter ako nada. Uwan, Nagasat ko diyo. At sa ni ko ti asawa na anataya pulis. nagasat tigayam mo ah. Puno day ta. No pa'y magupad ang ti pensyon nga awatan ni maestra. Kapoy tinatay nga asawa na. No, agkasardan kan yon. Day tala ah. Ahon kayam. Agpasyarta iti opisina a pagpapayak. Saan ka di akababain nga ipanak ijay to? Apay kumaana ka babain. Yam ang muka kadagiti ka opisina kajay. Ha? Alaman laangan. Tapno, di mo mat ko na akasla-akla abalang a tao. Akabutin ko ti makisango iti sabali a tao. Nalawa mo't gayam to'y ayan mo. Itaaklaan anak ko ngay dito'y. Kaya't mo ka dito umay ditoy? Si Kamet. Adaak nga rod dito yan. Ti kayat ko asawan. Dito'y ka nga trabaho. Agpada mo ti sweldo dito'y kan iti restaurant na pagpapayam. Oh? Ada ka di pa'y bakante dito'y. Taaga-playak man man. No kayat mo laki ti. Halain kan dito'y. Oh, tulungan na kiti boss mo. Kukwagayam ni Tommy daytoy. Siyak tinangital kan na. Anya? Into nag-asawa kayo? Si Kanto ti boss? Oo, naitabos. Anya pa nga iti papananan di kasta. Ayo po nagkasat kan. Nakaap-apal ka talaga. At dapat pa nanti kayem kan katalag ko iti pagtagilakwan iti lopot. Sikan ti pagbalinag akatalig ko. Anya ti kayat masawan. Siyak ti pudno abos iti pagpapaayam. Gayem kan katalig kula ang ti kanayin mo amakita ijay. Nagsupon kami ngem mapan kanon di abroad. Isumat lagayam ngayon baga na pumanaw ka nun. Kasatim baga na. Iso asikan ti dotukak amang kita kadagiti kakadwa mi jay. Agyaman iti panagtanak mo, sweetheart. Amok akabalam. Tanagagat, ganda singpot ka. Nadlaw ko dayta iti medyo nabayag. Panagyan mo ijay. Ara-aramidag lang ti pagrebengak iti trabaho, sweetheart. Saan ko kaya? Nga adama ko na ti boss ko. Kan masayang ti sulsulduda kanya. Aging ka dita. Di mo pa'y kahit nga kasarta. Ha? Diyak pa imbaga ka dagiti dadakkel ko nga andan ka ayan-ayat ko. Saan mo ka di akayat? Ngay baga kadakwada? No kayat mo? Palubusan nak pa nga agawin. Tain nak ibaga kadakwada. No anya ti kunada iti daytan to nga ibaga nagkasartawin no saan pa. Uray. Itulot ka pa di lugar yun. Kadwa ka ngagpudno kadakwada. Sige. No dayta ti kayat mo. Mabalin lata. Tapno makita mo ti lugar mi. Mangkitak pa iti mang maniho iti lugan. Tapno saanan asyak ti agmaniho. Adayo ka di ti lugar yun? Upat nga oras ti biyahe. Oh, medyo mabayag nga ron no kasta. Mangsapulak pa iti driver. Adagahin malagip ko. Ibagak kini Dory no kayat naman ti agawin. Oh, uwan, sige. Ala nga rod, bumihirok ka iti ag-drive. Wen, may mayat mat ngamin no sa nasyak ti agmaniho.
Saan ka di? Ang mabalin na siya kung maneho? Sana mabalin na. Ngayon ka ngagdanag. Agsuro ka itong agmaniho. Mangala ka iti driver's license mo. Tagumatang ta iti bukod mo alog. Ano yan? Aramatem tilugan mo. No sumrek, kinagawid ka manipod trabahom. Uwanan, boss. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam. Ket no kaskas ano, agkita kami kan Vera. Wow! Sana all, boss! Talagang sa akin di napuntahan kayo iti pana ni Cupido. Ay na, sasawamot ang kwan. Aklunam gid din, boss. Agayat ka kanbera niya. Sige, sige. Tila sasawam. Oo, agpasumat. Hello, anak. Kumusta ka? Nasayat man. Ada ka di madamag dita? Ningamin Reno, imay dito hindi kalman. Ang tapay insangpot na grocery items. Anya? Apay ka no? Dahil nga ron ti pagsindaawak. Kunana, ragsak na ka ti umay dito'y balay. Umay to ka numanen. Anya nga tati plano na. Apay ang magpapandita. Diyak maawatan. Kinumusta na kamot. Anya man dahi nga raramidan ni Reno? No siya ka amang panunot. Agkurso na dakan ka ni Reno. Anya? Wan anak. Sige. Ang mga no, madisturbo ka. Kastan, kataganad ka dita. Bye. Saan nga aramidan ni Reno dayjay? No saan nga agayat ken Vera? Adda makita ka karkar na iti panagpada ti unag ti mansyon kan ti maysa kad sa aran ti hotel. Anya? Kunak no, naikatan day tayo ti panunot mo. Tay kunakon, adu ti magatang akas iti ibagbagam. Ngam ti pan nakaurnos ti amin ti kahit ko asawan. At dalagi ti pa kay naigan ti amin. Aday ta ka manan ako nak. No jak agbitot, adda na isang sangayan arik nam kiniri mo. Ure adda. Ta saan mo ti na mabalin? Kaya rigan min ti langit kang daga. Kunakon kat. Saan kang agtaktak ti oras no awan ti makagapo? Kaya't ko lang matamamuan. Ay nga, nataarday jay arino? Wan nga ron. Mistiso Espanyol ka no? No Espanyol ang negosyante. Bak na nga ron. Iso anas daaw iti nangag na nga intud ko ti sweldo ka da mami. Saan nga ron ang nakakaskas daaw no apay ako nam akayat na makita ti kabibiyag ti marigrigat. Apalan na tinakita na ragsak mi asa nga pamilya. Mawata kon. Ragsak ti sapsapulon na. Wano, pudno apa nagayat? Kasta mo tinadlaw ko. Ngam kadagiti Espanyol, kat mabalin at ibaba iti mangipakita iti motibo, tapno maadaan da iti relasyon. Ngam Pilipina ang kanya sa anak na Espanyol. Si Kamat, seryoso ka manan. Boss, ada ka di ba pa ninyo ita? Apay adamagam. Saan ka di akanayo nakarumwar? Ita lang namin makita ka saan kayo pa ang nakasukat. Katnay, medyo aldawin. Ha? Ay, pampanunutak noon niya ti umuna papanak. Boss, itaman pa'y. Itaman pa iti. Panunutin nyo pa nga umuna no anya ti aramiden nyo? Panunutak ngamin no kaano ang mapanak ijay Dubai. Wow, adaawag na. Ni sir. Iso ti umawawag. Wow,
Sungbata ka dagos na. Si Kapay ti excited. Manlangan. Hello, Sir Reno? Kumusta kan? Kumusta ti parwa trabaho? Okay, mat, sir. Nasayat no kasta? Mabalin ka ti nga awisan kay ti Dina? Anya? Mabalin? Saan ta kumarabakan, sir? Kasano nga awisan ta kiti dinner? Adak dito'y Dubai. Awa na kiti Pinas. Anya? Kan awisam ni Sol agayam mo. Kaya't ko amama mo. Pudno ka di, sir? Yes. At kikita tayo iti restaurant ti hotel ngayon mo kas clerk. For dinner. O sige, bye. Bye, sir. Anya ka no? Ni Sir Reno. Ag-dinner tayo ka ti restaurant ti hotel ngayon ta. Anya? Kaya't nakakano amam-am mo. Data na dagos dito apartment ta. Alas 3 ta nag-off. Kasano? Anya ti planom? Pampanunutat nga rod. Anya nga tati ginagkaroon ni Sir Reno dito di Dubai. Wala ang timabali na rason. Imay siguro nagtor. Ano, si Katerinan tana. Anya kumamat aga po, siya tirantahan na dito eh. In love je tao ken ka. Anya, uy. Kasta ka dit kapatid ko nga takan ko na. Saan nga imposible? Gaputa, baknang. Saan ko nga ilibak? Adamat, nagrusi nga rignak ken ko na. Kaday tati may sarason no, apay nagpursigi ak ngay may dito eh. Nga uray na ko namot, anasaya at hindi kasasaad ko itchay. Saan mamaliklikan, tabak ng getao? Amok. Manipod pa idi. Amok asa anak amay karikan ko na. Isungarod alin ni klikak, babaan tiya ay ko ditoy. Ngam, apay ngay may mat ditoy. Sorry, no naibayag tayo nag-uray, sir. Please. Reno latan. Saan mo na siya ti boss mo, Vera? Okay. Unkayam iso ni Sol. Sol, ni Sir Reno. Sir Reno. Hello sir. Hello, Sol? Reno latan, please. Purman launay ti adanayod na sir. Okay. Kumusta kayon? Kumusta mati trabaho yu ditoy? So far so good mo sir. Ste Rino. Kat si ka, Vera? Awan mo ti parekot. Aday ta ti mino. Agpili kayon, tagorder tayon. Okay. Kat da kayo. Adan order ko. Imbagak nga gigiddan nga iserve da. Giamanak ta pinatgam ti awis ko. Nagpasyar ta asaan ta kadwa ni Sol. Apay kit din nasaan. Amok man asaan ka nga garamit iti dakas. Saan kuntong aramidan dayta? Sa palilat ta ti bakna nga niya. Apay, Makapanlat tayo ti kayat napapanan. saan mat? Adalang doan na patag agi nagarak ditoy. Uy, siguro. Ti girlfriend yo aya. Saan? Tinegosyo mi ditoy. Ay, ada negosyo yo ditoy? Adda. Napan ngamin ije London ti kabsat ko, amang imatmaton. Ket umay ko kitaan, tamang bye-bye ti tinalak na. Wow. Sikan, ti adot negosyo na. Saan mat? Pundar dagiti naganak kada kami. Naimbag man ta tinalag na kamot lang ti kapsat mo. Anak kurang ti panagtalit na kan ka ako nam. Wan nga rod. Nakita na ngamin ti idodor as ti intalak na negosyo ijay. Nga imatonak anang rugi iti adda ka katulungak. Ha? Hanggang pimanaw ka mat. Ay, sorry Ngamin kat. Sana day tati kang runaan nga imayak ditoy. Di ka di girlfriend mo? Ada ka di ditoy? Saan ko pa'y akaayan ayat? Kan pudno nga adda ditoy. Uy, talaga lang ha. Kat si kaday ta, Vera. Anya? May sa ti kay papananti kinit daw ni Rino.
nga agpasyar da adwa ken Vera. Apa gusto launay. Tibak nang ken Vera agayin ko. Kat makunak anagasat unay ni Vera. Talaga kasta tigasat ti tao. Saan mo ang maibaga? Saan ka nga puraan ang mga klon kanyak, Ber? Ikan ka itinan anay apanawan, amang tingiting iti husto arik nam. Ibagakon kan katipod no. Saan ka kumaamang namnama kanyak? Ta saan ka may karigan ka? Ber, Langit kan daga ti kayarigan ta. Sikat ti langit kat siyak ti daga. ngam ti taga, isot ka batog ti langit. Ha? Kan, sana day ti pagrukodak, Bera. Nakita kiti pamilyam, ti kinapatag ti panagpipinatag ti si bubukal a pamilya. Ket kasta ti kayat ko. Sana kwartalaan ti makaipay iti ragsak iti maysa a tao. Ha? Sigamat lang tinag ko na kanyak iti naminsan. Naragsak kayo, iti baet ti kinano mo ti panagbiagyo. Ket, saan kumati ka sa saad ta iti biag, tiga po na adi nakaklunan. No adarik nam kanyak. Saan mo kuman naparigatan ti pagim? Okay. Ikan nakitinan anay apanawan namang tingiting iti dayta. Excuse me. Adaawag ni Mami. Hello, Mami? Pasensya na anak ko. Saan ko kumaiawag kang kahangam kasapulan? Ha? Apay, anya dayta? Anya na pasama? Ay, anim anak ko. Inyag mi iti ospital na dengue. Kumusta ni ading ko? Nakapsot ngamin unay ti kapsat mo. Nayalisunan pa yan iti Dara. Ay, kasano nga rodan? Sige, kita no kasano. I-update da ko man. Wano, siyaklatan ti umawag. Dakkel ti parikot ko rin, no? Ada ka no iti ospital ti kapsat ko, na dengue. Anya? Ket, kumusta ka nung ti kasasaad na? Nayalisunan ka no ni ti Dara. Diyak ka muna niya teramitak. Anya nga rodita? Agawid ka din iti Pinas? Ada trabaho. Kan nabiitak pa'y. Sandak lakit di apa lubusan. Siyak ti makam mo. Anya? Amok ti akin kuka iti hotel. Ngayan nyo kensol. Ha? So, no kayat mo ti agawid. Siya kun ti makamo iti amin akasapulam. Anya? O sige. Siyak ti makamo iti plane ticket mo. Awagak lang ti gayam ko. Tano na bibiit ang may process. Ibuk ka adakos. Ken aggid dantan nga agsubli iti Pilipinas. Anya? Mabit lang tawagak. Kalpasan na. Itulod ka ni ti pagnanaadan nyo konsol. Oh, apay friend. Agimpaki ka matan, ti gamit mo. Anya tinapasama iti pa nagpasyeryo ken Rino. Imawag kami ni Mami. Grabe ka na ti kabsat ko. Ada di ospital. Masapol nga agawidak. Kasano ti trabaho? Gayam ka no gayam ni Reno ti akin ko iti pagpapaayan ta a hotel. Anya? Hasta ti kunana. Reason to ti makaamoy ti panagawid ko. Kan agidan kami. Anya? Agure ka. Gayam na ti akin kuko wenno. Kabsat na? Anya? Agyaman ak iti amin na kinaimbag mo iti gayam ko, Sir Rino. Pakay dayawan. Ken pakaragsa ka kiti panang tulong ko ken Bera. Iti amin nakabalak. Oray saan mo nga klunan kanyak? Amok nga agayat ka kenkwana. Saan kun nga ilibakkan ka? Kinagpaiso na. Nagpudno akon ken kuana. Kunakon ka. Ken adapay sa baling ay pudnok. Ket saan mo ko mga ibagbaga ken Bera? Anya dayta? Awan rum mga pagdanagam. Tanukas ka sa no? Agsublimot lang ni Bera ditoy. Wana, sa pala kumat, tasanda nga ikatan. Siya akong timang ibagbaga, asaan. Ngamin?
Ku kami daytoy a hotel. Anya? Kumusta ang tirik nam? Pampanunot iti kapsat ko. Dakkel ti kasi ti apo. Kasang ti gastusin mi. Sanot alibre amin nga hagas. Nangrunak at naalisunan iti dara. Awan ron ba nga pagdanagang bera? Siyak ti makamu iti bil ti kapsat mo. Ha? Nagdakal ti utang kon. Kasano pa'y makabayad ak? Sana day tati panunutam. Pakaragsakak daytoy. Kan sana nga gururay iti supapak na. Rin? Kan saan mat aga po iti daytoy. Kat mapilitan ka na mga klon iti ayat. Ngayon daton ko kan ka. Aklonak. Agayatak natkan kan. Maamakak. Anya? Nagtaudak lang iti nakurapay a pamilya. Mga nusandak akayat dagiti naganak kan ka. Anya? Yak kaya ti masaktan. Amok asa anak amay kari. Iti pamilya yung. Tinasinaw nga ayat. Awan pilpilin na. Kan saan ati kasasad iti biyag. Ti pagibasaran. Ti kang runaan. Kat ti ayat nga gubog iti puso. Oh, sa dino ti pagtarusan ta? Ija ospitalan. Oh, sige nga Rod. Ngam, dumagas ta pa yamangan. No, damalabsan ta. Sige. Pasensya ka na. Diretso ti biyahe ta. Naimbaglakid din tadagay ang lugan mo ngayon bati iti may sapas dak negosyo iti Manila. Wan, kandi nakpagdanagan. Sana pare ko ti biyahe. Sikat ti pampanunutak. Nadlaw ko asaan ka nakaturog iti eroplano. Talaga saan? Pampanunutak ti kapsat ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Da kami pailangan iti biyahe, nagpailocos, friend. Kasta ka di? Wen, nag-stop over kami laang anangan kin Reno. Okay, anya nga ron tilugan nyo? Ti kutsena, imbati na gayam tilugan na iti pasdak negosyo da iti Manila. Ay, kasta gayam. Talaga abak nang da? Wen, day ta ti rason, adyak nangaklunan iti ayat na. Amangan no didakto kayat dagiti naganakkan ko ana, agraman ti kapsat na. Anya? Ay, sus! Saan mo't nga isuda ti katilnam? Kan, adda kinirino dayta. No talaga may ayatan na ka? Ilaban na ti panagayat na kan ka. Naibaga naman kit di dayta. Iso nga rod, nga awan ti rason. Iso nga aklo namon. Sige, panunutik pa'y, intunal pa siguro ti parikot ko iti kabsat ko. Sige. Kumusta langan kini mamim? Wen, Kan didakton liplipatan, no kasaryo. anya? Sige friend, bye! Bye. Agyaman at tadakan, anak. Kumusta ni ading ko? Agtali na at pailaan diti ospital. Ay, Reno Barok, nagkuyog kayo matkinbera. Nagkita kayo ka di abroad. Wananti, nagkita kami di Dubai. Aniya? Nairan na nagbakasyon na kijay. Kat iti hotel ang nagdagusak ti ayan na. Kasta. Wananti, Agyaman kami, Reno. wananti. Iso nga idin na sa una kanyak, tinapasama kiti kabsat na, tinulungak. nagdakalin ti utang ko kankwana. Sana day tati panunutang bera. Tinapatag ita, kiti pa nagimbag ti kabsat mo. Daman-damagag, iha. Anya dayta? Nagaram ka di kan ni Reno. Wen, ngam, saan ko pa sinumbatan? Ngamin kat... Anya? Saan mo ka di ngay ayatan? Diyak kilibak.
Sakbayan na panak iti abroad. Nakarik na ako ni ti ayat kan kwa na. Ngam day takat iso tinangiduron kanyak. Tapno umadayoak. Anya, Sana ka maikarikan kwa na. Baknang da. iha, Ngam san ko nga mo. Adamot kaya marik na kanyak. Kat ijayan abroad tinangibagaan na. no darik namkan kwa na, anya pala ang tirason. Panagkita kan kwa na kat nasingpat. Awan mat makunakan kwa na. Talaga habak nang da. Adot negosyo ta. Adda dito Pilipinas kan iti sa bali a pagilian. Kasta ka di. Kasta ti kinabak nang da. Saan matamadlaw? Tayo di may ijay lugar tayo, kat saan ko anakita kan kwa natiin na pangato a tao. Uwen. Imay. Takayat na makita ti kasasaad tayo. No kasano ti panagbiang. Ti napanglaw. Aniya, Nalaos ti apal na iti kinasaya ti linangan tayo sa nga pamilya. Dayjay kano ti awan kadakwada. Kumusta ti kabsat mo? Nasayatan. Mabalinan ti rumar inton bigat. Nasayat mo to kasta. Agparparikot ni mami. Amang nagkurang kano ti kwartami a pagbayad iti ospital. Saan ka di nga imbagakan ka? Asya kundi makamu iti bill na dito ospital. Anya, ang... Please. Saan ka ngagkadkad? Ay, sige, agyamanag. Amok nga ore pagkadkadak. Ipilit mo matlaan. Dagiti napatagkan ka. Napatagmatan kanyak, Vera. Ha? Ay ayatan ka. Katamok anaragsak to ti bangunan. Ken buklan ta a pamilya. Ay, ayatan ka mat nga madadakkel atuban. Anya ti kabutang mo? Kasano ti pamilya? Amang ano saan da kaya tikas kanya ka maikamang kada kayo. Biyag ko daytoy. Ket oray suda. Saan dak ang mabalin na biyangan iti pakasaknan ti puso. Ha? Please. Aklunum ko man tinruknoy kong ayat. Ket numanugot ka. Pagsasaritaan tayon, ti kasarta, iti kabiitan na panawan. Saan ka pingay naklon? Kasarada ako saan ti bagbagam? Kasta ti kinapudnukan ka. Ket no si ti mapukaw ko. Samsam itak pa yun ti matay, Vera. Saan ko nga mo? No kasano nga agyaman kan makapagsubalik kan ka, Reno Barok. Si Kanti nakaakaam mo ni Tibil ti kabsat ni Vera. Saan nyo ko mapagdanagan dayta, mami? Ha? Palubusan da ko maamangawag kada kayo iti mami. Adda iti adayo ni mami. Kan saan ko una idaan na dinaan. Adda ti ayami tinangay aywan kada kami. Kasta ka di. Nolabsan ti agsarita. Saan ko anarik na ti bara ti arakop ti inak. Reno Barok. Agayan ayat kamin kan Vera, mami. Kasya kun ti mangibaga. No saan na pa yan naibaga kada kayo. Naibaganan kanyak dayta. No kasta nga rod. Palubusan ta ko maamangawag kada kayon iti mami. Uwan. Anya pa'y kumaarason nga agkadkada. Ket, agyaman at launay, tanay ka rin ni Vera iti ayat mo, Reno Barok. Sana kinabak ng ti pagrukodan ti ayat anasinaw, mami. Reno, Ngamkit di. Ti panagtaod iti kaunggan ti may sang agay ayat. Pudno ti baga ni Reno. Naistorya na kanyak dayta, hindi pailaan. Umapal, iti nakita na kinaragsak tayo sang kapamilya. Nga uray na numuti ka sa saad tayo. awanen ti makunak anak. Nasingpet ni Reno. Kadamok, anaragsak to ti buklen nyo a pamilya. Sapay kumata maaklon nak ti pamilya na.
Di ta makita no may laban ni Reno ti relasyon nyo. Nagkari. Awan kanot makatubngar iti kayat na apakasit ti puso na. Sa bagay, pudno ti kunana. Ket no dayta tinay kari agasat mo. Awan mabalin, ana. Hello, kumusta kan, Sol? Agyaman na ka nakaawag ka, ha? Anya? Sapsapulan na ti boss? Damdamagan na, ano, kaano ang kagsubli. Ay, hadyak amo na makasubli akpay. Kung amin. Kaya't ni Reno ngagkasar kamin. Wen, thank you ha. Wen, mamam to no kaano. Agsasarita kami pay, kat ko na ni Reno. Sumangpet ka no, dagiti naganak kan ko ana. Wen friend, iso nga ron nga nirnervyusak. Ang mga no saan akayat, dagiti naganak kan ko ana. Ay, sapay lang kumaa. Saan ka ngagdanag? No bilang, ibagak to ni Reno, taipakada na kay kabsat na. Sige. Bye. Ay, Manila, kitin iso. Iso, ti excited. Sika ni Vera, iha. When, sir? Anya aser. Papa, kunamon kanyak, iha. Ha? Napintas ka. Isumat lagayam asaanan nga agpabatubat ni Reno nga agkasar kayon. Sir, Papa? Kasta ti kayat ko. Amom kadi ani Reno ti kakaisuna nga anak mi alalaki. Ha? Upat na ngagkakabsat. Ngam talo a babae ti kakabsat na. Awan na sasauna kanyak. Kinapudno na iha. Istrikto kami kankwana. Sinubok mi amang imaton iti negosyo dito'y Pilipinas. Tapno at napang biyag na iti buklan na pamilya. Kat nakita mi ti anak na. Ha? Kat amom kadi anak ko nana. Ken napanaknakan mi arimang ay ti birok ti hotel. Edi kadwanakan iti management ti hotel. Kasta ka di. Maniha. Kati ko na yo a plano yo. Okay. Saan kami alakpad iti plano yo? Dila engen maangay akasartikura nga balayan. Ket da kamin ti makaammo iti amin. Ay, agyaman na klaunay abalayan. Para ka dagiti ubing dagitoy abalayan. Para iti kakaisuna nga anak miya lalaki. Abalayan? Ket itapay laeng amok asaan ang nagbidot ni Reno ang nagpili iti agbalin nga asawa na. Itapay lang, kablawan kan, friend. Agyamanak. Asino ti makaibaga amay sa multi-millionaire ti makagasat mo? Anya? Ay, oray ti dagtagayin na. Pulos, adyak ni namnama. Ti kunada nga rod, no para ken ka, agpaikan ka. Siguro. Kat ikarkararag ko ti ragsak yung agasawa. Thank you. See you soon, friend. Sana bale. Nagkarimat ni Reno, kaya iso ti makamoy ti boss mo. Iso ti mangipakadakin ka. Awan ka di tinasasaupay ni Rino? No anya talaga ti relasyon da iti boss ditoy? Awan man. Kasla ada mo ma. Uwan, ngam, saan mo ko mga ibagbagaken ko na nga adda na ibagak? Anya? Saan lang nga basta gayam ti relasyon da? Ngam kit di, agkabsat da. Anya? Ngam please saan mo nga ibagbaga asyak tinang ibaga? Okay? Okay. Bye!
Nakaululoy magkahani. Ada ka di parikot? Awan. Nalpasan di kasarta. Kasnajak pa yapat yan. Ti? Di, kasta yung gasat ko. Anyan. Amom. Kasta unay tiraksak ni Sol. Agayam ko. Gaputan na pintas, tinagpanagan ti biyag ko. Iti laksi dagiti panubok adimtang iti biyag mi. Iti pupusay day di amami. Saan lang asikat yung maragsakan, honey? Saan ko pulos matanam namahan? Amasarakak ti babae. Apang isagutak iti ayat. Anasinaw. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang. Agyaman na pagayam.